Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubagezaho amakuru agezweho muri aka kanya ariko cyane cyane turibanda Dar es Salaam muri Tanzania tunikoze gato muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko imyigaragambyo yatumye umujyi wa Dar es Salaam ushyirwa muri guma mu rugo, hanyuma kandi muri iki gitondo n'ubundi hazindutswe hafungwa n'ubundi amashuri. Bavuga ko amashuri abanyeshuri batemerewe kujya ku ishuri, hanyuma banavuga ko n'abandi bantu bagomba gukorera mu rugo, ababasha gukorera mu rugo bagomba gukorera mu rugo kugira ngo ibintu bigende neza, hanyuma hakajya ku kazi gusa ba bantu bidashoboka ko bashobora gukorera mu rugo. Urebye rero ni ibyo ngibyo tugiye kwibandaho, ariko ibintu byakomeye birimo kuvuga ko uwo bita SAMIA ashobora kuba ari hanze y'igihugu, ariko ni ibintu na verifiye neza nsanga atari ukuri. Ariko rero nabyo byari biri kuvugwa n'ibitangazamakuru bya Kenya n'abandi bantu bari barimo kugenda babitangaza, ariko ibyo ngibyo mbere yuko nanakomeza reka nkubwire ko atari byo. Hanyuma rero hano hari ikinyamakuru rero cyatangiye kigira kiti Tanzanian authorities, ni ikinyamakuru cyitwa NTV. Tanzanian authorities instructed civil servant and student to stay home on Thursday. Hanyuma rero ubuyobozi bwa Tanzania bwatanze itegeko ko abantu bose baba civile ndetse n'abanyeshuri basanzwe bose bagomba kuguma mu rugo kuri uyu wa kane, a day after general election marred by violence protest that led police to impose a curfew in Dar es Salaam. Hanyuma rero n'umunsi n'ubundi ukurikira amatora yabayemo imvururu, na amatora rusange rero yabayemo imvururu zidasanzwe. Hanyuma rero yaje gukurikirwa n'ubundi no gushyira icyo bita curfew cyangwa se gufunga Dar es Salaam mu ijoro, aho rero bashyize amasaha ntarengwa abantu bagomba kutarenza bari mu muhanda. Hanyuma protesters took to the street to commercial capital Dar es Salaam and several other cities during the vote on Wednesday. Hanyuma kandi abigaragambya rero biraye mu mihanda n'ubundi mu murwa mukuru wa Dar es Salaam ndetse n'indi migi mu gihe amatora yari ari kuba kuri uyu wa gatatu. Infuriated by the exclusion of President Samia Suluhu Hassan, two biggest challenge for the presidential race, as well as what they say is deepening repression of government critics. Hanyuma rero muri rusange ahangaha icyo barimo kuvuga baravuga ko rero ngo Perezida Samia Suluhu ngo yafashe rero aba bari bahanganye n'ubundi bakomeye abigizayo cyane abashyira kure. Ibyo rero n'ubundi bikaba byari biri gusa nk'ibyongera ahubwo mu buryo bwo guteza kaga leta. Protesters clashed with the police and a local government officer was set on fire in Dar es Salaam. Internet service was disrupted across the country. Ababigaragambya rero baje gutatangwa na polisi n'ubundi ndetse n'ubuyobozi busanzwe muri rusange, babateje umutwe barasebya ibyuka biryana mu maso mu mujyi wa Dar es Salaam. Internet bayikuraho burundu mu gihugu hose. All public servants in the country should work from home except those whose job duty require them to present at the workplace as directed by their employer. Aravuga ati rero abantu bose muri rusange, abakozi ba leta bose murasabwa kutajya ku kazi, ahubwo mugomba gukorera mu rugo muri rusange. Abo bishoboka murasabwa gukorera mu rugo, mukayoborwa n'ababayobora. Ababayobora nyine abashinzwe abakozi nibo bagomba kuza kubayobora uburyo bari bugombe gukoramo. Said a post shared on Instagram account of government spokesperson Gaston Musigwa late on Thursday. Birero byatangajwe n'ubundi n'umuvugizi wa guverinoma ku rukuta rwa Facebook rwa Instagram, yabicishije kuri konti ya Instagram. Rero aravuga ati mwese mugomba kujya gukorera mu rugo ngo na wundi ni Gaston Musigwa. Niko rero yavuze kuri uyu mugoroba kuri uyu wa gatatu ushyira kuri uyu wa kane. The state television channel also announced that the students should study from home on Saturday. Hanyuma rero televiziyo y'igihugu yanatangaje ko abanyeshuri bagomba kwigira mu rugo kuri uyu wa kane, ntago bemerewe kujya ku ishuri. Musigwa did not respond to a phone call or text messages seeking additional information. Hanyuma rero iki kinyamakuru cya NTV nakuye iyi nkuru cyatangaje ko n'ubundi uwo bita Musigwa atigeze rero yakira n'ubundi telefone bamuhamagaje cyangwa se ngo asubize message bamwandikiye kugira ngo agire icyo yongeraho. The street of Dar es Salaam were quite early on Thursday. Hanyuma mu gitondo cyo kuri uyu wa kane rero imihanda ya Dar es Salaam yiriwe cecetse, haratuje cyane, mbega nta n'inyoni itamba, as residents emerged from curfew. Nkuko rero ahubwo
leta nyine yatangaje ko ishyizeho uburyo bwa curfew bwo kutagenda abantu bagomba kuguma mu rugo with the heavy security presence patrolling the street. Ati kubera rero umutekano n'ubundi urimo gucungwa mu buryo bukomeye cyane, hari gucunga umutekano mu buryo bukomeye cyane. But on the Zillow app, which allows smartphone to function like a Walkia talk here, some protesters discussed a plan for further demonstration, including march on government building. Hanyuma rero hano baravuga ngo ubu nta urumva na app irimo gukora, ama app yose bayafunze, ama app nyine ashobora kuba abantu bashobora guhuriraho bayafunze kugira ngo rero abigaragambye bataza kuba baganira nyine bagahuza umugambi wo kujya gutera inyubako za leta. Izo rero bazifunze, internet bayifunze burundu, bayifunze rwose kugira ngo bataza kugira ubuza gusunutsa ubuzuru ngarajya gutera. Tanzania main opposition party Chadema had called for protest during the election, which is said muted to coronation of Hassan. Hanyuma rero n'ubundi ishyaka rya opposition rya Chadema niryo ryari ryahamagariye rero n'ubundi aba bantu barwanya ubutegetsi cyangwa se abaturage muri rusange ko mu matora bagomba kuzahaguruka bose niyonga bakajya kurwanya iki, bakajya kurwanya icyo twakita amatora ya Hassan uhanganye na Suluhu. Chadema was disqualified in April from the election. Chadema rero yaje kuba ihagarikwa nyine cyangwa se yangirwa kwitabira amatora mu kwezi kwa kane, avuga ati ntago mwujuje ibisabwa mugende, which also included the vote for member of parliament. Ahanga rero ubwo ngubwo n'ubundi biraza kugira ingaruka, ntago bazatorwa n'ubundi mu guhagararirwa mu nteko ishinga amategeko, and official for the semi-autonomous Zanzibar archipelago after it refused to sign a code of conduct, and its leader Tundu Lissu was charged with treason. Hanyuma rero n'ubundi ntago bazemererwa guhagararirwa mu nteko ishinga amategeko. Ikindi Tundu Lissu arafunze ubu ngubu ubwo banze rero n'ubundi kwemera icyo bita code of sign of code of conduct. Tundu Lissu ari muri gereza. Ubwo rero the commission also disqualified the candidate for opposition party ACT was Alendo, leaving only Mino party to take on Hassan. Hanyuma kandi ikindi kintu cyaje kubaho nuko abari bahagarariye akanama kama gashinzwe amatora muri kiriya gihugu bashinzwe cyangwa se iremezo ry'itegeko nshinga banangiye ishyaka rya ACT was Alendo ko rero ryaza n'umundi guhangana mu matora, rikaba ari ryo shyaka ryari rihari ryari risigaye ryibuze rishobora gucarinjinga uwo bita SAMIA Suluhu Hassan, perezida uriho cyangwa se buriya twavuga president uriho muri iki gihugu. Hassan, one of only two female head of state in Africa. Uyu Hassan rero cyangwa se Suluhu Hassan numwe mu bagore babiri bonyine bayoboye ibihugu muri Afrika. Wone plaudit after taking office in 2021 for easy liberation of political opponent and censorship, and proliferated under her predecessor John Magufuri. Hanyuma rero uyu mugabo nako uyu mudamu bambe uri umwe mu bagore babiri n'ubundi bayoboye Afrika, ashinjwe ibintu bikomeye cyane birimo igitugu, birimo kubuza abantu kuvuga, birimo gukoresha nyine imbaraga z'umurengera nyuma yuko agiyeho muri 2021 asimbuye John Pombe Magufuri wari witabye Imana. In recent year, however, right campaigner and opposition candidate have accused the government of unexplained abdication of its critics. Hanyuma rero mu myaka yashize yavuba hangaha ariko n'uyu mwaka turimo abantu barimo kugenda bavuga cyangwa se batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi bwe bagenda bavuga ko agenda ata muri yombi mu buryo budakurikisha amategeko abo bahanganye. Hassan said last year she had ordered an investigation into report of abduction. No official finding have been made publicly. Hanyuma rero Hassan yagiye avuga mu mwaka ushize avuga ko nyine azakora iperereza muri rusange kuri izo raporo zigenda zitangaza ko atabana muri yombe yica batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se akabirigisa, ariko nta rwego runaka rwa leta rwigeze rubitangaza ngo rugire icyo rubivugaho. Hanyuma rero muri rusange urebye ni ibyo ngibyo. Ubwo rero uyu munsi abayobozi ba polisi ya Dar es Salaam n'ubundi bahagarariwe n'uwo bita Jumane Mulilo
batangaje ko hashyizweho gahunda n'ubundi yaguma mu rugo iri buze gutangira gukurikizwa n'ubundi kuri itariki yari butangire gukurikizwa ku itariki ya 29 Ukwakira saa 12 z'umugoroba nibwo byatangiye. Ni icyemezo n'ubundi cyafashwe nyuma y'uko muri uyu mujyi hagaragaye imyigaragambyo ikomeye ubwo amatora y'umukuru w'igihugu n'ubundi yararimbanyije. Jumane Molilo we yavuze ngo nyuma y'ibyabaye rero polisi irabwira abaturage bose bo mu mujyi wa Dar es Salaam rwose kuva uyu munsi kuri itariki ya 29 Ukwakira kuva saa 12 bagomba kuba bari mu rugo. Imyigaragambyo rero yagaragaye mu bice bitandukanye bya Dar es Salaam, abegaragambya bafunga imihanda ndetse batwika bimwe mu bikorwa remezo. Internet nkuko nabivuze hejuru ntago iri gukora neza nkuko ibyo bita network n'ubundi ibigenzura ibijyanye na internet yabigaragaje. Amagana rero yabigaragambye bakoze urugendo n'ubundi bagana ku kiraro kizwi nka Salande Bridge kiri ku nkengero y'inyanja y'Abahinde berekeza rwagati mu mujyi wa Dar es Salaam. Ababonye by'imyigaragambyo rero yari ikaze yagaragaye mu bice n'ubundi bine byo muri uyu mujyi. Polisi yagerageje gukoresha imyuka iryana mu maso mu gutatanya abigaragambye. Umwe mu bigaragambye rero baganiriye na BBC yavuze ngo turarambiwe dushaka ko komisiyo y'amatora yigenga tugahitamo umuyobozi dushaka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 29 rero ejo hashize nibwo abanyatanzania n'ubundi babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Na amatora yari yitezwe mu bwitabire bwo hejuru rero kuko abanyatanzania basaga miliyoni 37 barimo ibihumbi 200 baba mu mahanga biyandikishije gutora. Perezida Samia Suluhu Hassan ahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abakandida 16 barimo uwo bita Kunje Ngombale w'ishyaka AAFP, Hassan Almas uhagarariye ishyaka rya NRA cyangwa se NLA, hakaza uwo bita Costa Kibonde wa chama cha Makini, hakaza uwo bita Doyo Hassan Doyo wa NRD, hakaza n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi muri rusange. Suluhu w'ishyaka chama cha Mapinduzi CCM niwe rero uhabwa amahirwe kuko aya matora abaye benshi mu bo batavuga rumwe n'ubundi bafunzwe barimo na Tundurusi w'ishyaka Chadema n'ubundi rero yakumiriwe mu matora muri Mata hagaragazwa ko itujuje ngo ibyangombwa. Luhaga Mpina w'ishyaka rya kabiri rikomeye cyane ryamamaye iryo ni arindi ni ACT Wazalendo nawe yarakumiriwe.